तरहुंदुशुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा मिरेप ओइरगनी हाइना थोलखिबी टीएच ब्रिंदा अमदी मियोय तरामाथोय ngasi कांग्रेस पार्टी न तरामद ओखरे कांग्रेस पार्टी दा यावख्रबा मियोय सिंग अदुदी थोंगजू एसी दगे टीएच ऑक्सफोर्ड कैराव एसी दगे लोंगजम सुरंजोय थामैबन एसी दगे वाई संजीव याई स्कूल एसी दगे बी सरचंद्र अमदी टीएच ब्रिंदा सेगमाई एसी दगे केएच देवेंद्रो लिलोंग एसी दगे मोहम्मद नसीर खान अनवर हुसैन अमदी मोहम्मद सजिद खान चिंबनी थौरमदुदा तेज ब्रिंदाना फोंदोखिबदा कांगलुप नाइबा लेंगाक मालेमदा माई पाक्तबगुम मणिपुरदसु माई पाक्लोय हौजिक मणिपुर थोकलिबा इरांग असिगी टेकचाक पुमनमक लेंगाक असिना पुगदबनी चही तरा लेंगाक पाइबदा चही अहुम लान चथबा असि लेंगाक असिगी खुद यावबननी मरम अदुना मणिपुर बु कननबा लमदम असिबु मपुम फाना ngak senanaba मपुम फाबा लेंगाक अमा मियामना सेमबगी तंगाई फदे हाइबा वाफम थमखी ngasi manipur da chathariba bharat ki mafam ayamba da chathariba laina khudumasi fascism go fascism haidi kai no miyoi khujok kharana lai ba su paisal laga magi tongning ba tawba magi apam ba tawba prajagi apam ba prajagi khonjel ihul nam khara da tham masi ki hari ba fascism se nam thage hai tar ga manipur mi am ho ba ta lambi leite ado itar ga manipur si kana gi no manipur kana manipur oi ga ge hai ba hang se hana le thok na ma thok dai manipur masa hai basi kana no hai tar ga ye homi kuina bagi le ra ba ye homi amasung manipur sem ba yaw pa ko na dilak pa kuina di khundar ga le ra ba manipur sem ba contribute to ba furuk mayam si makoi se natives amasung indigenous sina manipur masa makoi da manipur ki hak na makoi da lai ngasi manipur ka mai na lai hai ni ba matam da manipur pum toy totally collapse to governance and the administrative system amane ngasi manipur da lai parai ga lokhat sige ha ba lokhat ko ama bo lokhat ngai lai tra adu di manipur amaga pum toy karam ga lokhat no musina da ba division kamrup ki puruk ki hatred khaidopa hingsa laitaba lai ba kham theng ba pan khai lai tra ba wakat pum lai tra ba pum toy ba kai thara ba khunai amana ma pu oi ba manipur amaga hai ba tibam sida ai koi gi khunai asina tibam sida gi thokak ke hai tar ka di pambai amaga lai maduri lai ni ba BJP gi sarkar ase maru pum na phuktak laga manipur gi lam thok ka ta BJP maru pum na phuktak ngam party ni congress mathangal congress na kala manipur gi BJP maru ngam dera party amaga lai ki aduna lai ni ba tibam sida komani di BS da administrative model maya ama kamu chimchina sin khala improve maya sina kai ba model sina ai gi proof ki sapat na ba ai gi proof ki sapat na ba hai ai gi proof ki sapat chai ta ga ni ai yo da hai masi ko na proof masi khangna bada bani kulab sapat na ta sapat min na ga ni kulab min na ga ni ai thanda sapat ke hai ta ga ni ai su yaw tum ga le ba su kulab mang min na ga amat ka di oi da na mi to ki khut le ba se ta ki ni aduna tamluk na ya community based the administrative model se manipur da sumai pa oi maledi atai da sumai pa tri masi proof tu di mang ai koi khangina ba mathok ta hojik lai ni ba manipur i hingsa ngarang makana kam pro sabal da yum taruk nai thai sing da kayam nai thari kayam ha rom gi routine oi ba pau amok oi hai ba pilom sida lai ba katrik se kangu ki irang la kari mo hai ne yang pa matam da kangu ki irang na te mati mase state sponsored violence amasu terrorism ko state na yaw na sa traba violence masina lai ba BJP le nga se ho ba da gi lo ko irang si conception na gina hatsu ko mo ko pull na yaw